trong ngalai ka si pun pagi beliau si pun pagi sama teng mana kalau ka bang dei ro ki ok kade bale la I la si pat pe dia kelas ada dia hanga cike dia omdan cike jadi kan masahi ni balen lu yang tangga jawa kamu ngihut pe kabadan ke cike dan bar kumjur hanga cik sekri habadan cike omdan ke cike namar kiai kinomlong dan kecik berbo. Ada ngau pastor, namdan ciki jadi bagi namdan ciki jangan kecik sekali hani kede berke, entah kecik berbo. Bagai kade ini kecik berbo, cuba kakam. Kalau misalnya ini kakam cuba, kakam pertanyaan ini kakam mesti bro, kakam masih berbo kakam cuba. Ada kasih berbo ada yang kecil dan dia pakai kinyo, pakai kinyo, pakai pun. Hak jaga bapak kecik terku komplek pom berban, boleh. Nama kamban kecik hantar. Badan kecik kalau ngebesok ban kamu. Yang dipuli kabel konkuren kabel kepo. Kabel konkuren kalau ngebakala. Kabang isi puli bah badan mano biaya tho kabang. I puli kali dekat. Kali kalau kabel konkuren lo ngebakala. Kabel keren semak kecik. Singap kau kabel konkuren ni. Langan keren tak isili ibrio kanan. Abang namdan keciki, nala jalong kubu yang renang basah. Nekum kasapuriau bariau sosial. Koba, balangadong keciki tuluba, bat nasyapang kecik mayan baru, bat kecik dem baru, balangadong lu kecik baru. Kapan pengenrean no igilu, abang namdan keciki, ngamlong ruge. Siapa? Ngamlong ruge. Balangasam baru kan kibadon kijonga pandesai kibadon bangala aiti la kamet mantha habang namdon ketiye ngam bentoy bu hamnaji kaman to khot basa ngam kajiki sasa kajiki kalak sukun kajiki kam jubihun kajiki kam julek salong keladi kajiki kam jubenma kam julek khleboko kamu akan ikut lagajo, kamu sangat kibitan, kamu tak istimewa, kamu kemen nanti jika mau, reke kemen nampak kejik sisa. Kaya sangat jam iki bro, kamen lo iki bro, kemen iki bro, kasya ya iki bro. Kejik kalau tu no lado, Henry lagi don kejik itu lupa, orang sepedam no, lagi don kita lihat insawai no. Lagi don kecikir kan sadam no ini kecikir kan do lado hajam so film haga no rep juga kecikir do ngakir pa jadi kata dia kabang apa hak abang keren ko bo bang kani kerukok kabang ini berpikir kabang begitu kabang ngile ngikir pan haga kecikir pada bang ngikir pan ngile haga kecikir no fi kiye baru belum kibayat be ban dibayar berhenti ya jangan pada pada sentuh ke nomor ke menikong sampai cikir bakong kau kata film ini baik kita Henry nak kebentar ke cikir nak depan nang tawak sumang tuang no habang kalong kat upol uriu dengan bat mentaru kunong sak bendi uji surprise kanong rem ka ba haga bani ke cikir pa ka jong upol ya film kadai haga nong rem jong ke cikim bagani syakti ke bashina jong Paul personal references wong no ngade uriu dengan unong sak bendi Jisu Christ. Nang tatungin puli ke depan ke basipau. Nagerpan ini, nagerpan. Oma anda ke basipau ke depan ke bakata. Yang ubah ngalakwa pan-pan nagerpan jeme unyok syakriya na hagi jiko ke gospel. Udemen unang sa bendi ichiko ka gospel nang ta ka khot ka ba ko ini kita
Kicingnya ke bersihkan juga di sendiri juga po keba upo so filman. Wong ni sisa ko para ketin ko pa nanta haga depan keba kanyo wong nama kata na minyaw yang unong iya yo lem to piang ye hukum yang hito kima to ka haga ko bijo ko kata personal references yung pagbinig all men ubriu ubalatemen nanta ba prisoner unong sa bendi ku Chris kata ko ka bakendai nanta ka bisipo batai in change kemudian hati injury nanta ka ba bakatnyo unang yayo lem mani partner ban ka ba akro upara kini kan nongrim bau bol kerpa jauh film nah kerpa dia memang pediang dia honestness hak jadi kebar hak kata personal references ngade ubah teman ngade ulung sak bendi ukres kini kitri di jemaah nama gospel ngade kita partner kakam nanta ngade we udah upara begini kiciklong di Jokopo kadai jauh filman banburong kadai jauh filman banburong so kembali ngomong filman perkatamu film akan mah ini hang kembali ngomong agak ciki nanti pabegi di para bagi nanti pabegi nanti karena be elemen kau lu kayak gitu kabah nanti pulang teman bah aja sekali kini kitri hakiki yang itu nama bagus. Nade dong sa bendi nama bagus. Nade upara we kata we. Nade tahu partner kam ke jome. Upolo wan ra kana kini references of filman. Bau filman un reference de un borong yo bo haka ke jik tu kaji. Ngasot apa? Kabosot kalau kau filman uboro Umroh ya apostol Paul. Ngin boleh dapat bukannya. Ngin boleh dapat bukannya. Dapat bukannya. Ngin boleh. Nama kata ada minyaw yang aku nongeyola. Tupriak ibu kum yang lain. Baca apa Paul mau yo film. Priak yo orsens. Kuma priak yang lain. Ukwa bermana siwa Kenang bau filman unbriang yo onosus om nama ba hukum upo om nama ba benbo hindai nama ba kecili kecemu yupo ba kecili kecemu yala upara bagi dongin play ba khatsa dongin play ba khatsa hindai klem kecik ya kamu jombe ngano le Di wala di ko sa por unumle klem ke jige piangan tuno jom film nganumle bagata ka bamle ba na bagata ka bale ba jomme kan om yo long kum na ka bale bo hendre dala kamon sobai di bolu kwai filman bagai ka bo kwa banle na ka tawon sa ni masih betul priak hendre ta kamon Bacua kita kamon suba kejauh filman pendiang di Christmas upol besar akan cegeri uban raksua akan nongrip juga jadi akan nongrip juga kita references akan bedai udah upol kecil udemen akan cegeri prisoner nak gospel in change injury akan baca gospel ubrada upara petorikan upana akan cegeri baru tahu firman lego tu bahawa ciprian kita akan cegeri tu baru le mereka kam takamon ngapa kamu susi kalau pangalanya nanti kita cegeri ke sana hadu pada ini pastor ini kita cegeri bon ciprian tu kan bagaimana dia tu dia berlengket kan ini kan prinsip of dictatorship Nano epi, haba pi pendam hau Chris, hake cigi,
Kamen jong dictatorship kanam dan hari. Kaya semua na? Habang yang ikhtiar ka jong ipendam hau Chris, baka katir ka jong pada kecil. Kamen jong dictatorship kanam dan setia hari. Sebaik kalau kamen ka bebas ka bangsa. Kerana kecilnya kau ulang jong nganam le. Udah kau pada mau pause pada Re, kuat konsep kajong film. Kadi kepada kawan ide pan ini. Tolong beli dah dekat kawan kita. Kenapa bagi suatu ini dekat kedai? Lain lagi dia yang IV yang ini pun kita. Re, naga bentak kecil nak kerpa. Habang along kat ubor urut ban menta rup nong sa dan ibu Jesus. Sebagai suatu yang ketiga, jika tak jumpa dan kau berkata, mihabat suatu yang lain lagi jika dia, thor kopi kejopi, lain lagi jika dia, lain lagi jika dia. Bang suatu kita jika apa, jumpa jauh firman, lain lagi jika dia, three relationship, lain lagi jika dia, kebagi dia bang suatu, kebagi kau jika dia, jika dia jumpa, syau kena semas, kata jika dia kebagi kau. Jika dia jumpa, syau onesimus. Kebahan. Jika dia jumpa, batu Filemon. Kebahan. Jika dia jumpa Filemon, batu onesimus. Batu itu mereka nak jika apa? Jumpa, nak kau kata. Kini kita lagi jika dia, kita begitu mau. Jika dia jumpa, batu. Jawab mereka batu. Onesimus. Kebahan. Jika dia jumpa Filemon kebalai, jika dia Filemon ban Onesimus, tapi jika dia berikut ubah ban Onesimus. Ketuk kita kata bersibau, Onesimus ulang terlalu ubagai lepas adik syakri jom apa sahaja, pergi bersibau boleh. Nagerpan yami nagerbentau pun jangan Onesimus, yang ubah alak ni jikho jo kinti nang to ala kha kamne mo polo kha yo Christmas tapi lo he no ki duit ko so ni te ba la kha ni ka mo kha put kha ka ni ka mo uaya ka gospel but yo honest mas happen im ta ka gospel kamar ka ministry jo apostle Paul honest mas share ya Jesus Christ ka mo la kha ka ministry kacau. Kita ini boleh kita. Hari depan kita berkata, badminta ulalong ubamento, menciwa ulang ubamento. Saya pergi ke Mexico. Badminta ulang ubamento yang bad yana. Kita depan kita berkata, ya ubang melakukan bad karena banaga benta jome kunyo syakri yang hagi jikho. Utama yung Onesimus, halin mula siya yung apostol Paul. Rumah ni kecik mana? Kebaan? Kayak dia. Kayak kebaan. Kayak kebaan. Kayak kebaan. Usia yung Jesus Christ apa dia biru kebaan? Ulang belakang benda kebalai. Hakata kecik syakri yang uyu Paul. Hakata kecik syakri kecik uyu Paul. Haka yung bendi. Kabagi hakata kebakan lah. Om dia kata, dipin kau kadriu. Jika dia cuma ubah Onesimus, kadriu. Ulah kelalong para bagi dia je ubah. Itu dipin kau kadriu. Om kau merau su, rei ham halor yu merau. Upara bagi dia. Kita kasih dia bersama. Upara bagi dia. Nanta. Hari kau bersibuk. Ukuan ujongan. Bagai kau berkata, boleh. Kau berkata. Yung uhi na lapano pat siya ubalong kada ano jonay. Kita kada jika dia bersama, hapada upol padwe Onesimus. Kita kaya ubalong kita jika dia gospel jam Jesus Christ. Gospel jam Jesus Christ. Kawan rak ikaw kum kini jika dia kecik benim. Kawan rak ikaw kum kini kecik benim kawan sudah tiga jauh lagi. Kawan rak ikaw kum kini ka kecik ini. Kebahan
bos ketong. Kacing ini kacang Paul tak ufilman. Kacing ini kacang Paul ufilman. Ungai Paul siapa ufilman. Tak kili kita boleh siapa orang kapten. Ungai Paul siapa ufilman. Paul udah spiritual father. Ukpa ubakin zaman sim jauh ufilman. Kita nak mau Paul belam yang Onesimus yang Chris. Ufilman ro utiap yang gospel yang ujisu lembaga ministry jono lembaga ministry jono apa sahaja. But ufilman udah kalau mau bagai lembaga ministry kaya jono. Yang lek berbuli harga dekat kepada kau. Yang dekat kepada kau. Upon nung sabi di Kristus bau Timothy para how Philemon uhap ai para bikin training kung no Paul ka uhap ai tanda de pagi magite de ko ko ifafras bo Philemon kidei iba yo yang cipre lepa ka cipsagari bitu polai hapo Ephesus bo Paul ba Ephesus sa ko kan stem tu lain ni asal lain bahkan ada semua yang apa gospel tereh na bahwa Ephesus yo yang kimen berkat bo Philemon begini ilalong ibangin kapalang hapo Kolosai bo lebay spiritual ukpa ubagin jangan si tiap teman gitu we baru ibo Paul warna si kecil penem ukhat ikikun jadi semua yang kon Nai ngayon, nakakata ministry ng Paul. Upon kat di kiba warna episode kecil penem kita lagi kikun. Yung honest mo lang kikun o joma. Oh, bisama. Udah spiritual father no. Jongku Philemon. Kapan? Ada apa kanyo? Kayak gitu ini jongku Paul Philemon. Udah udah training kan partner Paul akan ministry. Ada apa arni kita? Ada apa Henry kita? Ada apa kanyo kita? Partner akan ministry. Haga ministry abang yo iki partner di baru boleh kade ke jikku kacau boleh ngimni bantu ai tak penginyo sampai ngimni bantu ai tak penginyo apostle Paul ke jikku ni ngiri bantu ai do ngiri penyo Timothy ke jikku utai ta second ni Philemon ke jikku shakri namar di brio ni ai ni basisha kilong ke jikku ka kam ta jong boleh baru Philemon ulang partner ulang bayar lembat ubo kan kecil sekali. Waktu kita tak juga balang. Dikit kita trend dalam harga gospel. Padahal kita ngomong ubo, orang kata personal references. Kemana ni? Kita kecikim kecilong. Kenapa ujo? Ya katakan sympathy, kecil soft nakayang jauh film. Di kapten besok di filman macam yang jauh tahu merau belum naik jauh. Dan kapten besok, kamu boleh. But Paul tu ya, but job jika sympathy kita ada jauh. Paul berkata kita di personal references jauh film. But kini kata jika dia jauh pada filman. Bagi kau senang kalau filman umsim kita. Ia kata, ini baik pada jika dia hendak Philemon batu Onesimus, Philemon batu Onesimus. Yang ini baik dekat kebakan. Kemudian kau, Onesimus dia uberau, ubesok haji jong Philemon, uberau ubesok haji jong Philemon. Bagaimana dekat kebakan we? Ini belum impuli dekat kebakan we. Yang impuli dekat kebakan we haji dikejarnya. Kebakan we. Ubang menciwa ulalong ubang mento yai. Kenapa kita jadi apa? Menciwa Onesimus ulalong ubang mento sa Philemon. Natip nangikada ulalong ubang mento. Hindi kau katuma kalaban anak kindian. Yang kita disebut bagi beli bagian kau katuma. Henry ladang ulale pandai yai. Lani ukit ram iye
tu men ken ye katahan nasi ulah syib ye nak ye do kan ulah syib ye nak ye gerak ulah pen buat syaru anda pai syaru namun pancak le tino ha gaji pun kibe borum pen pan ha gaji lang ga jamu blai ulah syib ya we you apostle Paul ha gaji syib ga jamu you apostle Paul uyo man gaji penem nang ye ni gaji ni jamu filman baru mana semas beri berau jamu filman bagai jipun pembentuk yang kaji boleh si lapan day udah nak kaji jum kerana jamu nama kata kaji sim kaji jamu jadi badai jum kerana jamu. Dari minta hal satu perkara yang dipuli hadir boleh yo kaji pada ulang lalang pembentuk yang buat pada ufil. Tolong beliau kau kadri, kau kadri. Angkau umrah usul. Hendrai kam halor ye upara ba iye kam tam hana hendrai ka bakat no tam hame hakado bat ha utrai metaki ye kita bersama upara bagi upara bagi tinggal apa kita akan buat ke jika dia jumpa pada Christmas ke jika dia jumpa pada filman ke jika dia jumpa pada filman pada Christmas betul ni kanong Upolo berkrek ya kata kadonut jomu filman malagno ban belum yo filman ban priang ya Christmas anda kabapen borendre da kamon snow banchu demand ya kam dia aganu ber kamu hapat pitsutu shua bangin Kita ketika badan kebangkit sekali, ping masalah masalah kebal masalah. Shua bapin ai kalau kita koman sekali mungkin. Prepare shua, jika ground. Kenapa kajikar pak tapi kena break kabasku, tak kabar sudah cuba. Kemudian kabasku, tak kabar itu berdekat jiki, banda kajikar pak. Kalau ini dia, kita benar jiki agak barang sisi rasi. Kalau kajikar itu kita mencerai bagi bangkit. Kadang kanong rem jaga sumtu iki bro apa kanong rem jaga jagi man bagi gerfa kan terka dene man bagi gerfa ni kan terka wala ka sikip jaga dor dene kabas beto kabayato sumrim nama bayi beramut kaya pak beto masih berbot dan kita mau jaga beli pro jaga wan asam ini wan sepuluh belajar bali bawan timo hakapa Uma dia Kristen, kikmik padu dari Hindu orang Kristen. Kipenya thua jubor yang umat Gabriel dalam Hindu. Piti mereka baca kikitnap you, botre itu kikitnap you, kipitsan you punya kamera. Sebelum mobile, sebelum kiki rokan ono yang berbuat di kepala kami. Maka tak kila penya thua jubor. Nah Hindu you udah engineer. Kasus naik, halu banyak syawlan berkata baru dan kaciko. Masih berbuat tapi kadang-kadang kamu isi berbuat apa ini kamu pada bagi hamban prepare di kadang-kadang juga begini akan orang juga kita percaya ingin kerja jadi para bagi nama menculik di warna nasutu pengen mengasih anak gede apa beras percaya sih ban akan orang juga percaya yang berkerja pada bagi suku yang kita nyimde tempat dia pedian jika cikit tu kepada mau kepada kau berkon kaba kaba lama